Sithanda ukubana silibingelele lonke lapho elikhona ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga ukugcinwa safika kusuku lamhlanje, usuku lwamachumi amabili lesificamunwemunye wenyanga yokuqala yomnyaka. Kungumusa kaNkulunkulu ukubana sibone lona lolu suku, njalo sibonge umusa wakhe ukubana asinika amathuba ukubana sifunde, silalele, sizwe izwi lakhe. Njoba senyangeni yokuqala yomnyaka siza kufunda ibhuku lokuqala leBhayibhili, ibhuku likaGenesis, ibhuku elimangalisayo, ibhuku leziqalo, ibhuku eliveza uNkulunkulu ukubana ungubani, ibhuku eliveza ukuqakatheka komuntu, indlela umuntu adalwe ngayo, indlela uNkulunkulu amphe ngayo umusa ngemva kokubana umuntu esewele esonweni. Phakathi kwebhuku lona leli kulezithembiso ezinengi lesiqiniselo sokusindiswa. Ngithanda ukubana ngalikuseni ke sivakatshele leli bhuku elihle kakhulu, ke sithole izithembiso ezimbalwa ezasincedisa ekuhambeni lwethu lwesiKristu, hambo lwethu lokuya ezulwini. Ngifisa ukubana ukhuthazeke ngalikuseni alubana siza kudobha izithembiso ezimbalwa kuleli bhuku likaGenesis. Isithembiso sokuqala esiza kusikhuluma ngaso sisithola encwadini kaGenesis 3 verse ngeka 15. Lithi iBhayibhili, ngiza kufaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana, laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe. Uza kucobodisa ikhanda lakhe, yena akuchaye isithende. uNkulunkulu ukhuluma ukubana isitha nguSathane. Sathane isitha, uSathane kasomngane wethu. uNkulunkulu uzafaka ubutha phakathi kwethu loSathane. uNkulunkulu nguye owenza ukubana sizonde isono. uNkulunkulu usinika isithembiso sokubana uzakwenza ukubana sisizonde isono, sisenyanye isono. Ngaphandle kukaNkulunkulu kasingeke sisizonde isono. uNkulunkulu uzakwenza ukubana sihlale kuhle labanye abantu, njalo singabona isono sisizonde, singasithandi isono, ngoba isono siyabulala. Phezu kwakho konke lokhu, uNkulunkulu usitshengisa isithembiso esimangalisayo, isithembiso sokunqotshwa kukaSathane. Ngoba uSathane uza kucobodiswa ikhanda angabi khona, yena angakwenza kuphela yikuluma isithende. Hlobo sami esithandekayo, livangeli lona leli eliqhakathekileyo ukubana sazi ubona uKristu uyamcobodisa uSathane. Kwagcwaliseka lokhu esiphambanweni, uJesu esifa kutshengisa ukucobodisa ikhanda likaSathane. uSathane wehlulwa, uJesu ememeza esithi kuphelile. Wayesenqotshiwe uSathane, ikhanda laselicobodisiwe. Isithembiso esihle esimangalisayo esivela kuGenesis ukubana sazi ukubana isono yisitha, uSathane yisitha, uNkulunkulu usinika ukunqoba ngoJesu Kristu. Sengathi uNkulunkulu engaba lawe sihlobo sami esithandekayo, umnxuse uNkulunkulu enhlizweni yakho, umnxuse empilweni yakho, ukwenzela ukubana uphile impilo eqotho, uzonde isono, ngoba isono siyabulala. Nxa sisiya phambili, isithembiso sesibili esifisibana sisikhangele, Genesis 8 verse 22, uthi uNkulunkulu, nxa umhlaba usemi, isikhathi sokuhlanyela lesikhathi sokuvuna, isikhathi somqando lesikhathi sokutshisa, isikhathi sehlobo lesikhathi sobusika, ukukhanya lobunyama kuzahlala kukhona. Uthi uNkulunkulu nxa esithembisa lesi sithembiso, isithembiso esimangalisayo, uza kunakekela uNkulunkulu izindingeko zethu. Nxa umhlaba usesekhona, uNkulunkulu kasoze asichiye sisodwa, uNkulunkulu uzahlala elathi.
Nxa ekhuluma ngokuthi isikhathi sokuhlanyela, isikhathi sokuvuna siyahlala sikhona, utshengisa ukunakekela izindingeko zempilo yethu okosuku ngosuku. Nxa sibona ilanga liphuma, sibona ilanga litshona, kumele sibone ukugcwaliseka kwesithembiso sikaNkulunkulu. Besilele ebusuku, lamhlanje sesekuseni wakhathesi kugcwalisa isithembiso sikaNkulunkulu bana kakusoze kuhlale kuyibusuku, kakusoze njalo kuhlale kuyimini, kodwa imini lobusuku kuza kuba khona. Isithembiso sikaNkulunkulu siyagcwaliseka. Nxa siqalisa usuku, siphetha usuku, kasimbongeni uNkulunkulu ngokugcina lokugcwalisa izithembiso zakhe, njalo sazi ukubana uyasinakekela, uyasinika ukudla izikhathi zonke, usuku ngosuku. Izithembiso zikaNkulunkulu zingu-amen. Izithembiso zikaNkulunkulu ziyagcwaliseka. Ncwadi yamakhosi oqala ngo-8 verse ngeka 56. Kadunyiswe uNkulunkulu osinika ukuphumula abantwana bakwa-Israyeli njengekuthembisa kwakhe. Kalikho ilizwe elilodwa alikhulumileyo elehlulekileyo ukubana ligcwaliseke. Izithembiso zonke ezinhle azipha kuMose inceku yakhe zagcwaliseka. Korinte wesibili 1 verse 20 akhulume ukubana izithembiso zikaNkulunkulu zinguye ngoJesu Kristu. Izithembiso zikaNkulunkulu zingu-amen. Akutshoyo yikubana zonke izithembiso uNkulunkulu asithembise zona ziliqiniso, ziyagcwaliseka. Kumele sizicele, kumele sizidinge lezo zithembiso ngezethu usuku ngosuku, sazi ukubana izithembiso zikaNkulunkulu hlobo sami esithandekayo ngezethu. uNkulunkulu ukhangelele ukubana sizicele, sizifune lezo zithembiso. uNkulunkulu abe lawe, uNkulunkulu abe lathi nxa sinanzelela lesi sithembiso esiqhakathekileyo. Sithembiso sesithathu, Genesis 12 verse lingelesibili, uthi yena, ngizakukwenza ube yisizwe esikhulu, njalo ngizakubusisa. Ngizakwenza igama lakho libe likhulu, njalo uzakuba yisibusiso. uNkulunkulu utshela u-Abraham ukubana asuke ezweni lakibo, achiye izihlobo zakhe, achiye umndeni wakhe, abesemnika lezi zithembiso eziqhakathekileyo esizithola kwenale ivesi esiyibalileyo, okuyizithembiso ezifananayo uNkulunkulu asibizela zona, uNkulunkulu athembisa ukusipha zona nxa sihamba ngokwentando yakhe usuku ngosuku, nxa lathi sivuma ukuchiya konke esilakho silandela ubizo lwakhe. Oqala uthi yena, ngizakwenza ube yisizwe esikhulu. uNkulunkulu wamthatha u-Abraham wamsusa kubantu bakibo njengesithembiso, wamenza waba ngumthungameli wabanye abantu, waba ngumthungameli wesizwe esikhethekileyo, waba ngumthungameli ka-Israyeli, ngoba uthi yena, ngizakwenza ube yisizwe esikhulu ngendlela efananayo. Hlobo sami esithandekayo, bonke abantu abakholwayo kuzigaba zonke, kuzizukulwane zonke, kuzizwe zonke, bangabantwana baka-Abraham. Singaphansi kwesizwe esikhulu, isizwe sika-Abraham, uNkulunkulu athembisayo, uNkulunkulu akhuluma ngaso. Abesesithi njalo, ngizakubusisa. uNkulunkulu wathembisa ukubusisa u-Abraham ngezibusiso zonke ayezidinga, izibusiso zakomoya, izibusiso zempilo usuku ngosuku. uNkulunkulu wayefisa ukubana amnike phezu kwakho konke, wamnika lokulunga kukaKristu. Hlobo sami esithandekayo, ngesikhathi emnika lesi sithembiso sokumbusisa, u-Abraham wayeleminyaka engu-75, eleminyaka engu-75 engela ngitsho lomntwana oyedwa, njalo etshile konke. uNkulunkulu wathi, ngizakubusisa. Hlobo sami esithandekayo, lathi kasilindele nini ukubusiswa? Silindele inkosi, ngoba kakukhethi ukubana yisikhathi esinganani. Ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uzakubusisa. Ngabe kulolutho oludingayo, ngabe kulolutho olufisayo, ngabe kulolutho olukhulekelayo, ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uzakugcwalisa isithembiso sakhe. Abraham
Thenjiswa lokhu eleminyaka engu-75. Lawe ungaba sulesikhathi eside ukhuleka, ngabe lesikhathi eside ulindile, qhubeka ulindile, qhubeka ukhuleka ngesikhathi esifaneleyo. uNkulunkulu uza kugcwalisa isithembiso sakhe. Uphindile njalo wathi yena, ngizakwenza ibizo lakho libe likhulu. Encwadini kaGenesis 11 sithola abantu ababesakha umphongolo waseBhabheli, ababekutsho bathi sifuna ukwenza ibizo libe likhulu kithi, kodwa siyayazi imphumela yakhona ukubana kwahamba njani. Kwagcina izinto zingahambanga kuhle. Hlobo sami esithandekayo, yisifundo esikhulu esisithola khona phana. Asikumelanga sizenzele sizidingele amabizo amakhulu. Abantu bayafisa ukuzidingela amabizo, bayazama abantu ukuzakhela amabizo, kodwa uNkulunkulu uthi yena ngokwakhe nguye ozakwenza igama, ibizo lakho libe likhulu. Oqhakathekileyo ukubana thina simkholwe uNkulunkulu, oqhakathekileyo ukubana simthembe uNkulunkulu, sisondele eduzane laye. Yena uzakwenza ibizo lakho, ibizo lethu libe likhulu. Uyafisa na ukuba lebizo elikhulu? Nxa ufisa ukubana ube lebizo elikhulu, lalela, thobela intando kaNkulunkulu. Ungazenzeli, ngoba ngokuzama ukuzenzela ibizo uzona. Ngokuzama ukuzenzela ibizo uzabamba ongamelanga ukubambe. Ngokuzama ukuzenzela ibizo uzakhuluma ongamelanga ukukhulume. Ngokuzama ukuzenzela ibizo kuzaba lemphumela engayisiyo. Themba kuNkulunkulu, hamba kuNkulunkulu, uzakwenza ukubana ibizo lakho libe likhulu, njalo abantu kabasoze bakukhohlwe. Abese uthe njalo, ngizakwenza ube yisibusiso. Sifunda lapha ukubana kuqhakathekile ukubana siphe kulokubana samukele. Abraham wayezabusiswa uNkulunkulu. Esebusisiwe kwakungamelanga ubana akugcine kuphela kunjalo kukuye, kwakumele akudlulise kuhambe kwabanye abantu. Hlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu ukubusisile ngokuchiyeneyo empilweni yakho. Okuqhakathekile ukubana lawe woba yisibusiso kwabanye abantu, woba yisibusiso emulini yakho, woba yisibusiso kumdeni wakho, woba yisibusiso kosebenza labo, woba yisibusiso kokhonza labo, woba yisibusiso kubomakhelwane, woba yisibusiso elizweni, woba yisibusiso sihlobo sami esithandekayo. Kuqhakathekile khona lokho ukubana sazi ukubana uNkulunkulu uyasibusisa, esibusisela ukubana lathi sibe yisibusiso kwabanye abantu, ngokubakhulekela abanye abantu, ngokubanika indingeko, ukubagcwalisela indingeko abalazo. Nxa uthola abantu asebedangele, banike ithemba, uba yisibusiso kibo. Nxa uthola abakhalayo, uba yisibusiso kibo ngokubanika induduzo. Hlobo sami esithandekayo, kakukhethelekile ukubana yiwuphi umumo ongathola abanye abantu bekuwo, woba yisibusiso, ngoba uNkulunkulu ethembisile ukubana uzakwenza ukubana ube yisibusiso kwabanye abantu. Nxa uqhatshiwe emsebenzini, sebenza kuhle, abantu ababuya bedinga uncedo lwakho bancedise ngendlela efanele, ube yisibusiso kibo, ngoba uNkulunkulu uthe uzakwenza ukubana ube yisibusiso kwabanye abantu. uNkulunkulu akubusise, akuphathise sihlobo sami esithandekayo, alubana usiba yisibusiso ebantwini bonke abathintana lawe. Isithembiso sesine, Genesis 15 verse ngelika 1. Ngemva kwalokhu ilizwi lenkosi leza ku-Abraham embonweni. Ungesabi Abraham, ngiyisihlangu sakho lomvuzo wakho omkhulu. Abraham wayelokwesaba. Engabe wayesesaba amakhosi ayeke wala lawo wawehlula. Engabe wayesesaba ukubana bazabuya ukubana bazophindisela. Engabe wayesesaba ukubana ngalesi sikhathi wayeseleminyaka engu-85 elokhu engelamntwana. Engcenye wayesesaba ukubana uza kufa elokhu engelamntwana. iBhayibhili kalisitshela ukubana kuyini okwakwenzekile, kodwa liyatsho ukubana ngemva kwalokho Abraham esesaba, uNkulunkulu weza kuye, wabonakala kuye, wathi, Abraham, ungesabi. Hlobo sami esithandekayo, sithola sifundo bani kulesi sithembiso sesine? Sithola okokuqala ukubana
akumelanga sesabe noma kuyini. Asila sizathu sokwesaba ngoba uNkulunkulu usohlangothini lwethu. Uthi nxa ekhuluma lo Abraham uthi ngiyisihlangu sakho, khonoko kutshengisa ukubana uyasivikela njalo ukhona eceleni kwethu izikhathi zonke ukwenzela ukubana abe yisihlangu asivikele noma kungaphi lapho esikhona. Hlobo sami esithandekayo, ungesabi, uNkulunkulu ukhona eduzane lawe. Oqhakathekileyo kwesibili esikutholayo kulesi sithembiso yikubana uNkulunkulu uyasazi, usazi ngamagama ethu. uNkulunkulu wambiza uAbraham ngebizo lakhe wathi Abraham, okutshengisa isiqiniselo sokuthi uyamazi. Lawe hlobo sami esithandekayo, uNkulunkulu uyakwazi ngegama lakho. uNkulunkulu uyakubiza ngalikuseni ngegama lakho uthi ungesabi, ungesabi. Wesabani hlobo sami esithandekayo? Ungesabi, ngoba ukwesaba kuzakwenza ukubana wehluleke ukwenza okumele ukwenze. Ukwesaba kuzakwenza ukubana wehluleke ukuthatha amathuba okumele uwathathe. Ukwesaba kuzakuvikela kuwenqabele ukubana ufinyelele iziqongo ezikhulu okumele ukubana ufinyelele kizo. uNkulunkulu uthi ungesabi. Inhlupho zingeza, izilingo zingeza, imikhuhlane ingabuya, ukufa kungeza, kodwa uNkulunkulu usinika isithembiso asinika uAbraham uthi ungesabi, ungesabi. Ncwadini yesihlabelelo ngo-34 ivesi ngeka-4 uthi ngayidinga inkosi yangiphendula, yangikhulula kukho konke ukwesaba kwami. Hlobo sami esithandekayo, ngale ekuseni sondela eduzane loNkulunkulu, susa konke ukwesaba kwakho. Ingoma kaNumber 35 standa sesithathu uthi yena ngingesabani, ngingesabani na, sengilokuthula okuhle, lawe ungesabi, hamba ngesibindi ngoba uNkulunkulu esohlangothini lwakho. Isithembiso sesihlanu, Genesis ngo-22 verse ngo-15 kusiya ku-18. Ingilosi yenkosi yabiza uAbraham vela ezulwini ngokwesibili yathi, ngifunga kutsho inkosi, ngoba ukwenzile lokhu njalo kawugodlanga indodana yakho eyoyodwa. Oqotho ngizakubusisa wena lesizukulwane sakho libe banengi njengezinkanyezi zesibhakabhaka njalo njengesitshebetshebe solwandle. Abeseqhubekela phambili athi lesizukulwane sakho sizakuthatha imizi yezitha zazo, njalo wena lesizukulwane sakho umhlaba wonke lo lizakubusiswa ngenxa yokubana ungilalele. Abraham simthola lapho esetshintshiwe igama esengu-Abraham. uAbraham esitsho ubaba ophakanyisiweyo, an exalted father, kodwa igama elithi Abraham asebizwa ngalo lapha litsho ubaba wabanengi, the father of many. Abraham usethenjiswa lapha ukubana uzakwenziwa isizwe sakhe sibe sikhulu kakhulu ngalokho ayekwenzile. Ngenxa yokubana uAbraham kagodlanga indodana yakhe, uNkulunkulu uyamthembisa ukubana ngokunjalo wayezambusisa. Ungagodli isikhathi sakho, ungagodli inotho yakho, ungagodli amathalenta akho nxa uNkulunkulu ewadinga, ngoba ungakwenza khona lokho uzivalela isibusiso. Kodwa ungayekela ukugodla unikele, uNkulunkulu uza kubusisa, hatshi kuphela wena kodwa lenzalo yakho, kodwa lesizukulwane sakho siyakubusiswa ngalokho okwenzileyo. Hlobo sami esithandekayo, nxa singenza kuhle, uNkulunkulu uthembisa ukubana izibusiso kazisoze ziphelele kithi. Izibusiso ziyaqhubekela phambili lakuzizukulwane lezizukulwane zethu eziyasala zilandela. Ngiyakuthembisa, ngiyakucela ukubana ngalikuseni hamba ngontando kaNkulunkulu, uchiyele izizukulwane zakho isibusiso esimangalisayo.
jiyele abazukulu, jiyele bonke abaza kulandela ngemva kwakho. Isibusiso Abraham uyatsho ukuthi ngalokho kwenzileyo izizukulwane lezizukulwane zakho ziza kubusiseka, izitha zabo azisoze zibanqobe ngenxa yalokho kwenzileyo. Hlobo sami esithandekayo, isibusiso esimangalisayo ubana nxa sihamba lo uNkulunkulu uyasinika umvuzo, hatshi kuphela wethu kodwa ofinyelele ohamba uze ufinyelele ngitsho lakuzizukulwane hlobo zami esithandekayo eziya kusala. Isithembiso sesithupha Genesis 6. Isithembiso sesithupha Genesis 17 ivesi ngeka 6. Uthi yena ngizakwenza ukubana uthele izithelo, ngizakwenza kuwe amakhosi aza kuphuma kuwe, ngizakwenza izizwe ziphume kuwe. Ngenxa yokubana uAbraham walalela uNkulunkulu lapha kulesi sithembiso umthembisa ukubana uzamnika izindlalifa, uzakumnika imfuyo, uzakumnika amandla, uzakumnika impilo ngalokho akwenzileyo. Hlobo sami esithandekayo, nxa sifisa ukubana sibe ngabantu abathela izithelo, sibe ngabantu abayisibusiso, abalento ezinengi eziphumayo empilweni yethu, kasimlaleleni uNkulunkulu. Singamlalela uyathembisa uNkulunkulu ubana konke kuzakuba ngokwethu. Isithembiso sesikhombisa Genesis 26 amavesi 2 kusiya ku3. Inkosi yabonakala kuIsaka yathi, ungehleli eGibhite, hlala ezweni lelo engutshela ukubana uhlale kilo. Hlala kuleli lizwe okwesikhatshana, ngizakuba lawe njalo ngizakukubusisa. Wena lesizukulwane sakho ngizakunika umhlaba, njalo ngizakugcwalisa isifungo engasenza loyihlo uAbraham. Kulesi isahluko, kulawa mavesi sihlangana loIsaka. UIsaka abantu kabamjalanga kangako, uIsaka kadumanga kangako. Abantu bathi uIsaka wayeyindodana kababa odumileyo uAbraham, noma yena wayengadumanga. Enjalo engadumanga, engaziwa, wayengubaba wendodana edumileyo mbe eyadumayo eyazi umhlaba wonke okuthiwa nguJakobe. Nxa simthola kulamavesi kwase kulendlala elizweni. Uzwe kuhle, kwase kulendlala ezweni lesithembiso. Indlala yayisikhona ezweni lesithembiso, indlala yafika. Kutshoni khona lokho? Abantu bakaNkulunkulu benjalo bemkhonza, indlala iyabuya, imkhuhlane iyabuya, imisebenzi iyalahleka, imtshado iyanyikinywa, lokunye okunengi kuyabuya kungenani ukubana abantu bakhonza uNkulunkulu. Noma kunjalo akumelanga sethuke, noma kunjalo akumelanga sitatazele, noma kunjalo akumelanga sichaye luvalo, kumele sime isibindi. UIsaka wacabanga ukubana ehle asuke eKhenani, ehlele phansi aye khonale eGibhite. uNkulunkulu wahamba wayahlangana naye eGera, wafika wamisa wathi ungayi eGibhite. Ngezinsuku zikaIsaka iGibhite kwakulilizwe elinothileyo kangaka, ilizwe elalingelandlala ngenxa yokubana babelima bethelela ngamanzi ayephuma kumfula uNile. uNkulunkulu uthi ungayi khona ngale, ngiyakwazi enkulungisele khona, ungayi eGibhite, hlala khona lapho hlala khona, ungayi eGibhite. Nxa sike safunda ngale kuGenesis sizathola ukubana uAbraham uke wahamba waya eGibhite. kuGenesis chapter 12 wake wahamba wayafika eGibhite. Esefike khonale eGibhite kwenzakalani? Wafika uAbraham wahlangana lezilingo, waphika umkakhe wathi ngudade wabo, waphiwa izisebenzi khona ngale lezigqilikazi. Omunye wolutho waluthola eGibhite nguHagari. uHagari owabuya waba luhlupho emzini kaAbraham, wamthola khonale eGibhite. uNkulunkulu uthi hayi, Isaka uyenzi
iphutha elenziwa ngu-Abraham, ungayi eGibhite, hlala khona lapha, ngizakubusisa khona lapha, hlala khona lapha. Kwesinye isikhathi ngokwesaba senza izinto esibona ngathi zilula ubana sizenze, sizama ukuziphilisa. Yena uNkulunkulu esitshela ukubana uzakwenza, uzasinakekela. Thangabana ngikukhuthaze ngalikuseni isihlobo sami esithandekayo, ungehleli eGibhite, hlala eKenani. uNkulunkulu uyayazi indingeko yakho, uNkulunkulu uyakwazi okudingayo, khonapho lapho khona uNkulunkulu uzakubusisa. Hlobo sami esithandekayo, ungazami eyakho imizamo ungabuzanga uNkulunkulu, ngoba uzakuphambanisa, uzakwenza ongayisikho, ugcine sonile. Ungafunda usehla wona lamavesi, uzathola ukubana uIsaka walalela, wahlala kuleyo ndawo enkangala, yayinkangala. uNkulunkulu wambusisa, walima, wavuna. Lithi iBhayibheli lesikhiwa 100-fold, okuphindwe kakhulu. Khonapho kunjalo. Hlobo sami esithandekayo, yenza ingxenye yakho, uNkulunkulu uzakwenza ingxenye yakhe. Hlala lapho hlala khona, ucele izithembiso zikaNkulunkulu, ungayi eGibhite. uIsaka wahlala khona phana, amaFilistiya aze aba lomona, amaFilistiya azathi suka lapha, hamba, usumkhulu kakhulu kulathi. Ngenxa yani wayevumile ukulalela uNkulunkulu. Kunjalo kule ndlala, kunjalo into ezingahambi kuhle, uNkulunkulu wambusisa. Hlobo sami esithandekayo, lapho khona, lapho ohlala khona, ungasuki ucabange enye indawo ngenxa yezilingo, ngenxa yani, hlala khona lapho. Abanye ngitsho le church bayachiya nxa into sezinzima, sengisiyadinga okungcono, akukho okungcono. Abanye bayachiya, bazama ukuchiya uNkulunkulu, bayebamba lapha lalapha. Ungachiyani lo uNkulunkulu, hlala khona lapho. uNkulunkulu uzakubusisa okwakho. Themba izibusiso zakhe, themba izwi lakhe, cela izibusiso zakhe, uphile impilo eqotho, ubusucela izithembiso zakhe. Ungayi eGibhite, hlala eKenani. Hlobo sami esithandekayo, ngiyakunxusa ngayo nalikuseni ubana uNkulunkulu kakuncedise, uNkulunkulu kakuphathise ukubana sicele izithembiso zakhe. Izithembiso zikaNkulunkulu esizibonileyo, esizidobhileyo lapha, ezisikhombisa kuncwadi kaGenesis, kaze sincedise, kaze siphathise ukubana siphile impilo, hlobo sami esithandekayo, impilo yokuthemba uNkulunkulu ezweni elingaselathemba, ezweni elisihlukuluzayo. Silesibindi, singaphila ngcono sikhumbula lezi zithembiso uNkulunkulu ayezipha abantu abakhe. Kubhuku lakuqala leBhayibheli lathi izibusiso ezibuya kithi ngamunye ngamunye, siqalisa unalo umnyaka. uNkulunkulu izithembiso lezi ngezethu, lathi asizicelenini izithembiso lezi, siphile ngazo, sicele uNkulunkulu, sihambe kwentando yakhe umhlaba, umnyaka wonke jikelele. Kona lumhlaba sizicele izithembiso zikaNkulunkulu. Hlobo sami esithandekayo, sengathi uNkulunkulu lomusa, uNkulunkulu lothando angakuncedisa nxa izithembiso lezi uzicela kusiba izithembiso zakho. Lapho okhona, hlobo sami esithandekayo, ngenxa yokubana usucelile lezi zithembiso kuNkulunkulu, ngenxa yokubana impilo yakho usuyinikele kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu eyisihlangu sakho, usukwenzile konke. Ngithanda ukubana ngunikele kuNkulunkulu ngomthandazo ngalikuseni. Lapho khona, gobisa ikhanda lakho, cimeze, alubana siyakukhuleka. Baba osezulwini, siyabonga leli thuba osiphe lona ngalikuseni, bana sifunde izwi lakho elilamandla, izwi lakho elisinika ithemba phakathi komhlaba osihlukuluzayo, umhlaba omnyama. Siyabonga izithembiso ezivela kubhuku likaGenesis, ibhuku lesiqalo. Lathi nxa siqalisa wonalo umnyaka, kunyanga yokuqala, siyazicela lezi zithembiso, kaze silandele imihla yonke yokuphila kwethu kunalo umnyaka. Siyabonga ke ukubana uzasigcwalisela lezi zithembiso ngomusa langothando lwakho. Siyabonga ukubana ke uzaqhubeka usibusisa, usivikela izikhathi zonke. Ngelihle igama leNkosi yethu uJesu elihlala kuzo phakade, siyakhuleka. Amen.